Priča o njemu počinje mnogo prije sarajevskih nemira, prije nego što se nad Bosnom nadvila zlokobna sjenka rata, ali on je nezaobilazan dio priče o zlatnim Ljiljanima. I to onim prvim, izvezenim na plavoj čohi, podijeljeni noću, kradom kad se govoriti nije smjelo da se boriš za slobodu Bosne. I ljudi su osjećali da se nekakvo zlo iz brda valja, ali da postoje nekakve tople struje. Ima neko da čuva ovaj gradi, govorili su ljudi. Mustafa Hojrulahović rođen je u Banja Luci 22. januara 1957. godine. U rodnom gradu je završio srednju školu i proveo najljepše godine života potpuno prepušten Beharu, Šeheru i Vrbasu, zatim odlazi na vojnu školu. Završava Mornaričku vojnu akademiju sa odličnim ocjenama. A nakon toga školu za pomorskog diverzanta ili preciznije postaje stručnjak za divizije na moru i kopnu. Kao najbolji među diverzantima postaje komadant odreda, pa zatim i divizije. Nastavlja stručno obrazovanje, prolazi niz specifičnih kurseva, uči talijanski jezik, odlazi na školovanje u Italiju. Što su bile prave pripreme za neki budući rat u diplomatiji. Nešto kasnije postaje kapetan korvete. Ratu u Sloveniji zatiče ga u službi u Splitu. A ratovi koje je povela Jugoslovenska armija definitivno ga okreće od tog poziva u toj vojsci. Od tada samo za njega postoji Bosna i Hercegovina, pravac Sarajevo. Talijan je bio član Patriotske lige, preteče armije RBiH, od prvih dana. Bio je branilac grada i prije prvih agresorskih barikada. Preminuo je 8. marta 1998. godine, bio je prvi ratni komandant prvog korpusa RBiH, general armije RBiH. Danas jedan međunarodni bokserski turnir u Sarajevu nosi njegovo ime. Za još ovakvog sadržaja pretplatite se na kanal i komentarišite ovaj video. Šta mislite o Talijanu?